ovdje otvoreno pogledati istinu u oči i reći da sa samim projektom Poštovanje. Dobar dan. Dobrodošli. Hvala lijepo. Kako ste? Dobro je, drago. ja sam tu došao prije 2,5 godine, počeo sam pomalo, Svega pomalo. neke kočnice imam, jer mi je bila sezona malo lošija prošlu godinu, da toga nije bilo, to bi već zaživilo ovdje, jer ovo je područje bogato i sa šljivom i sa drugim voćem. Ovako, ja radim pekmez od šljive, od aronije, od dunje i jabuke, od čiste dunje. Evo, prošlu godinu nismo napravili skoro dunje ništa, malo smo meda imali, radim od aronije u medu. Radim aroniju u medu, to isto niko ne radi, nego mislim da je nešto počeo raditi u Petrinji, ovaj dečko, što ima tamo aroniju, mat, ja. Radim sirup od bazge, radim aronije, imamo 4.500, 2,5 hektara, to je ključni artikl. Imamo šumske jagode, velike količine, sad ne znam gdje će još posaditi, nema dovoljno zemlje tu. Radim pekmez od soka od jabuke, isto što ga niko ne radi tu, jer on je dosta težak, on se radi 8 sati, ukuhavanje se mora ukuhati 90% soka da bi se dobio litar toga pekmeza. To u Bosni dosta rade i u arapskim zemljama, to je kod njih jedna velika posljedica, to kod nas malo ko radi, jer je zbilja radim jabučni ocet domaći, od ovih naših jabuka. Imamo nešto sad u planu, još neki stari sorti koje tu su već skoro izumrle posaditi. Sok od rajčice radimo, lani nažalost kiša je napravila dosta štete pa nismo imali puno. Radim papriku, više vrsta, salate, miješane salate, ajvare i od zelene paprike smo napravili ajvar, isto to malo ko ima, jako je ukusan, fin. Radim čajeva dosta od aronije, od ploda, od lista. Vidi se da sve volite to. Obožavam. Ja ne mogu smršati, šta ću ja? A? Dolazim ja tu kod vas. Nešto radim što je poznato u Dubrovačkom kraju i nešto u Zagrebu, kod tunjata to Dubrovčani zovu, to je sir od dunja sa orasima koji se suši na prirodni način 3 tjedna. Napravi se... Ovo je list lovora. Ovo je list od lovora unutra, da ima posebnu aromu i tako. Poštovani domaćine, meni je danas drago što ste me pozvali ovdje sa mojim suradnicima da vidimo što vi radite. Vidim da je vaša ponuda vašeg OPG-a raznovrsna. Mene ste, moram priznati, iznenadili. Moj pročelnik, gospodin Marić, mi je pričao o vašim djelatnostima. Međutim, nije mi toliko bio slikovit kad sam vidio ovu vašu proizvodnju i kada sam vidio spektar ovih proizvoda koji imaju ekološki certifikat, onda sigurno sa zadovoljstvom mogu reći da ste dobro došli kao investitor u grad Petrinju, da ste našli jedno dobro područje i jedno odlično okruženje koje u svakom slučaju želi i dalje biti na dispoziciji svima onima koji žele ovdje ulagati. Vaša odluka je ispravna, gledajući sve ove proizvode i ono što mislite raditi. Roba sa certifikatom ima jednu posebnu cijenu i ima jednu posebnu vrijednost. Naš centar za šljivu i kesten upravo i educira sve one koji trebaju doći do, ja bih rekao, proizvoda koji bi bio i konkurentan na samom tržištu. I s druge strane, ono što mislim da je strategija, gledajući na područje koje je na kraju sa prvog aspekta i pogleda napušteno i zapušteno, ima i svoje predispozicije koje su vezane upravo za ekološku proizvodnju. Ovdje otvoreno pogledati istinu u oči i reći da sa samim projektom